Kara wiri kono neni biniti Gina ni mato kama ngij balawan Kara wiri kono neni biniti Gina ni chamo gin mabera yomu chunyi Awaj kom jinba Kidibiru kilala Awaj kom jinba Gina beri kom ilala Yo Imiru chamo danga beri Imiru chamo danga beri Opoy matek Opoy Yo Yeah yom tutuani na tini iti watching us through our YouTube channel Nyoberu Michael there and of course with me in the house Atike the Doctor Musically born Music doctor there Music doctor Puhubal Balama balo, pot pe pong pugo. Roto ba koble miero pa met de bal. Balama balo, pot pe pong pugo. Roto ba koble miero pa met de bal. Pugo bal, pugo bal, pugo bal la, pugo bal, pugo bal, pugo bal la. Boy, ma take Flexy. Flexy yung alten ni Peter na my channel na my YouTube channel. Chapenyu ni Flexy ni obero nga obero Flexy ko penyo man ko. Flexo bera te nola mo bino don te tida yilla ber do chako nyeni walta okelo so andi bi mata ya tu do holo kuye winyo so nyi ko maber bo walta kelo mane na me gameta kwani kere mano gindo bi kwana ko national ID do chondo edo gere ka gin pora me de kwane pora ngulo na chello tie okay yeah so pa di do holo do aba ta ki rong mo gisha remo tere sin kai di kan mini no kai na no pot pengyo Flexy po matek nyo pa pen kong ni Flexy beru kwen beru te mo jama mo studio then e ka mo jama beru te tag no ma music no pete wata bera chamo ra be adoko chamo ra puru no da puri chime kai puru sur mobile money no da ne puru go no so the be ko chamo yo mo di studio on and on but now things are mob more beautiful and mob jami ti twak okay right apoy mate kaiti kano ti watching out for the very first time koni hit on that subscribe button kwa pen ko Dr. Flexy ti on Facebook ti on YouTube ti on TikTok right okay you can get Dr. Flexy Music Uganda Dr. Flexy Music see everything possible there okay atira kobene you check on YouTube or subscribing to Dr. Flexy Music Uganda subscribe to his YouTube channel Flexy Imwa hama utumi tumena me ibolo magiki mwa hokarcha amiru namu kedi chunya miru namu kedi baby amiru namu kedi chunya miru namu kedi baby you are my number one designer you are my number one designer baby you are number one designer you are my number one designer chake kada tiri komi don koma kwiri you wait and see better than most Flexy where you do nyame no video merpe ana po you to albe yenyu video merpe no ni video me we repetie video me miru namu kedi ke mi wange update tieni I already have the demo part of it of that video. Okay. So you just take as the video is out because yeah. Okay. I already have the video there. Okay. Yeah, we're just going to pass any time. Yeah. Flexy. Tuma mimi ni goni nyogi nanda beru par mateka. Kita enana bereni beru par kita Flexy choi were kere. Pien yate choi gina donga. Ade yehede ku leo no kopo pono ka kwere. Koro kane gia mara bere gi uyegi. Flexy ka pe ko. Were gia mara bere gi uyeri. Were ko yai tu kwere ka. Yai weirdo. Nu ngoti we ko. Meti mere ginno mi ana cho. Ko jaminu pole igino ko na machel ana wer ataw ni jola mi wote gwako kwoge else advice monde lab doctor eke yor kene jo kene wany mi ni mat ko ken ki so we weke cha mat ko ngere kene so kere jemo kena pola yo ngane bi wer we jo te loko do we ni kunu mi na choni ni jemo ke ber gi ne Gira mara beri giwie. Johnny go kuri wala uno. Kagal wang chogo dano du Johnny. Don ka beru miri go keba. Aneno kore jo mogo magere tim gire jo gin ka beri ngeri wali yo. Gira mara beri giwie meke weko berata. Giwali no. Ka will mele soda. Kala giwie. Will Boy, Matek, put the chili Dr. Flexy on our YouTube channel. No best entertainment there. Flexy, Ichanity under which management? Kopenya man.
I'm managing myself. Oh, very good. Big manager yourself. Yeah, I'm yet to get other managers, but yeah, I'm still running things, man. Okay. Yeah. Por you ko ni Flexy, ubera gotom. Flexy ubera wetom. Other side of Dr. Flexy music Uganda here. Ngoke na me Flexy timo apart kere along the music line because awinya ni ini be na producer. Yeah. In that kawana ko bukito. Yana ngi ko ginado no music do pay yeah. I mean and put music tea yeah. And a music tea yeah. I'm a songwriter. I'm a audio producer. Yeah. Okay. Then more than one da for the pay yeah ko ko wer donc de miel la du ci donc. Okay, so kana tiama mit wer gire yinu ra choy da de goy kana ti wer ka wer. Around directing in kita mi wer kede. Okay. Randa chora gire. Wow. Then double art. Atimo ginamo otinamo te luongone general art kom man industrial art man na me ginok chako payo chal goyo timo painting o giduchi ginara bi dio pomo dio do de racha ferari. So I'm not only doing music. Already anything to do with printing or t-shirts or what. Yeah. I'm real, man. Apenyo ke na mami tu penyo ni kanga ta me nungo Dr. Flexy di Lira City wanien. Miro kong chaka kwena. Miko chake background na Flexy. Background. Miko chake background na Flexy. Bien ka yin ro yenyo Flexy kun penyo Flexy. Rom bien eti bi kata da karabe. My location is just Onyach Records is where I do my audios. Okay. Yeah, then yeah, maybe my art is even not far from Onyach place. Okay. Yeah. Tika Onyach around Onyach. We are around Kamswahili here. Okay. Yeah. Boy Matek. Now, Flexy. La entertainment industry. Karameri guni chaha. Kere tuni chawani. Rating down mere level ango. Music, chawani giname yo medeka music oberu ken kan social media. Social media. Ero pe akon potia rama. Cause ba wan kan do kai de team ginoro dana pu kwa mi a brief story like that. Ni mo ngato ko bare. Ni kai por la kan kere ko kete lo ba jo kene. Enoni kadano binde kono le Flexy ni wera bere. The kunen gi not yenu mi supporting yin. Muni ya gi kan no ba. Bon kai pera bi. Nu ko ka ko. Nu ko ko. Aya mani. Yin ilo ba jo kene. Dano ko ni. Atike tuna pera bi ki ken. Ana mi yi ko shawani. Kanga torra mu medi. Medi? So no po hati ye. Ikita mejo na kire ko kere. Tien me wanya kai long ping cha heri cha ni na tieno. No jo di ko ai wer be. Weri me. Tin cha wer me. Aya ta kere dana che tun cha kai ente wote be o kita ra be o kere. Nga no ya profit in a day. No dani tun ja mo mano. So you ni be o kere wa ro be o kere. Wa ro be du ki wen no. No. Era ro be. Te ra yo kere ko. Ngato be ko bi roka jo kene. Kita gi supporting ke we gi kere like that. Level gi tipa. Yeah, tipo part. So mio one ram where we have taken time in music, but there's nothing big we have got. Yeah. I sure again kita ko ni you sure. Keker wala di danda ko ni ker wala duong. Ker wala ti danda ko ni down ya na biru ke ni da dong wek ti ka de pa chun mo na wota. No. Pe mi music were real. Mi jo team kitiene. Jo ko ni kaine no yin pe ti ma be to twali leptam e kwa time bora woti. So wanang poto kita jo kan ya team ken me yo there boys to go on well and girls yo sin. Yeah. So ginamiro ti one time poto kita me industry. Kita jo ken promoting kere wedi itungi na promoting jogi. Okay. Yeah. Flexy. Ngadri ho kana mnyo karo ke na mobedo fun megi na machel. Like your number one fan na me na no put for contacting. Down put for what kedi like on this interview like this one. Copy but dan more no. Ko pangwa me ro mi bore. An gina maroko bori na me komi mara to pero tu no borano. At first can no access to me. Chao ke ro ke la gina ro. Bisi mo ro. Then and
Pengat a little bit that we there for doctor calling but there's a new song here. And then it's still trending now, radio station and not yet in the video. Okay. Yeah. And for that yeah. Oh, and for that yeah. And for that yeah. Oh, and for that yeah. Whoever asking about me, and for that yeah. Anybody asking about me, and for that yeah. So this song, Ubel Pijame, Penny Flex Amanti Quene, So this audio is also out, whereby you can listen the lyrics and you get other things in. But the tune take him a man here. I'm still alive. Yeah. In the street. Kopen kong. Where ni kang ata minung ronung where ni Kwen? Where na? Mono chahe Dr. Flexy Music Uganda. Okay. Mano le mani ol jo keno tikere chima bo rena do pero wot kano. Iko bimbo studio kane. You nyaj record. And pa wan you we ba jo keno ni because I still have mob. Okay. Yeah. Boy Matek. Yo. Boy Matek be indi bero kedwa on our YouTube channel. Chawa kere karo rongo. Dok biro. Wanda rongo biro duogo. Eka to ke Dr. Flexy. Northern Uganda put ye. Ka Dr. Flexy put ye. Jawa metu malote. Mama yom yiche. Northern Uganda put ye. Ka Dr. Flexy put po. I'm a true man born in Uganda. Northern Uganda, Kanaya, and I bet a tin luo by tribe, raised from Dokolo, tin luo, Dakolo, Yin. Hey, God bless you all. Thank you, love you all, love you all. Thank you.